Sitonija, jedna od najlepših obala u Grčkoj koje možete posetiti. Zaista veoma bogata, ovde konkretno se nalazimo na plaži Tiganija Beach, gde se nalazi jedan odličan kafić, dosta unikatan, Tiganija Beach Bar. Takođe, moja preporuka nakon ovog videa, ako nemate ideju za sledeću godinu gde da idete, Grčka, Sitonija, Tiganija Beach i još mnoštvo plaža koje ćete vidjeti na drugim videima. Zapratite nas i ostanite sa nama i dalje.
nemojte pokušavati ovo. Ovo samo neko ko je lud može da uradi. Sam sam sebe iznenadio da sa one plaže sam se popeo ovdje na ovaj greben koji je na sred mora. Ko može, neka proba, ali ko nije spreman, neka ne pokušava. Jedno predivno iskustvo popeti se ovdje na sred mora, biti nevjerojatan pogled. Kao penjanje na jednu planinu, veoma ozbiljno. Pogledajte pogled. Plaža Tiganjika. Na Sartiju, Grčka. Pogledajte ove stene. Neverovatno. Zaista neverovatno. Pogled na drugu stranu ostrva. Pogledajte ovo, još iza ostrva. Neverovatno. Ono tamo u pravcu je Sveta Gora. Ovamo plaža Tiganjika, ceo rezort. Fascinantne obline stena. Pogled i dalje fascinirajući. Penjanje na posljednju tačku. Galebovi, šta su već. Evo i najviša tačka ovog ostrva.